Ay na, kasalupay ang makaturog na tao ng kastoy lang. Rico! Rico! Apay? Mabalin ka di ang kontrolo mo taurok mo, ha? Sana ka makaturog, ta nakapigpig samat ngamin. Maganda ka ngaminan, tamaturog tan. Ay, oo na yan, aya. Ay, nawaw. Nagurok manan. Tas lasaan anang rik na. Kay bagbagak laang. Isumot lagay ang mga awan ka, itisilid tayo tayo nakariinga. Kasanong kat nakapigpig sa mat taurok mo? Pasensya kan bakit? Saan mat a-considerate? Siyaklakit di akanayon ng ti agad adjust. Kanya iti maramidak no kastuyak. Nagsuri lang arod na taon. Ay na, mauma akon kunak na eh. Apo, nakasao ka mo it. No kastoy akanayon, agsina talatan iti pagturugan. Anya? Ditakan! Ay, papanam ngay! Mapanak iti ayat ti gayim ko. Si kamat ng ti makamong agaw iti kanam. Nakaluto akmatan. Good morning, Sheena, my friend. Kastamat kan ka, Mare. Ay nawaw, apay kasta tilang ang mare. Pinuyat na kansama ni pare idirabi eh. Ay, wan nga rod, Mare. Matlagayang mare. Apay kaslasaan ka naragsa. Kasano, kat nakapigpig sa tiurok na. Anya? No sa anak pa'y anapan iti sala, ang mga no agrup-ro pa akon asumbi ita, Mare. Ay, una yan ti kasta mare. Riniing mo kumaan. Ay, narigat ti agsa sa umare. Agam talaga siguro asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Ay nawaw, awan pa'y makatawan nyo. Sipod nagdan na kayo. Ngam kastamatan ti bagbagam mare. Ay na, no amokla ang akastoy sa anak kun anak ikalay sa iti dayjay a tao. Ay na, di ka agsao kasta mare. Ang mga numasaktan nila kayo mo numangag na. Apay kumamasaktan, kat pudno mat anapig sa tiurok na. Ay, naimaglangan ta nagawit kan bakit? Agpakada akong tapno sa anak amala daw iti trabaho. Sige lang. Ay, ungayam. Marabyanak nga agawit ita. Ay nawa, apay kuma. Ag-overtime ka manan? Saan? Adag birthday ka trabaho ak. Kat, Kahit imbitado kami asino ti kadwayaw? Da kami laeng. Okay. Dakon, bakit? Apay nga itakalaang si Kariko? Ay, nawaw. Nagpakadakmat kan kasakbay ang nagrubwatak idiagsapa. Asino tinangibaga amabalin mo ti marabyan? Naa, ti kunam. Okay. Kunam idi nagpakadak. Wan! Ngam sa anak-anak wan amarabyan ka. Abusado ka mat. Kasano nga rod katrabi mo ti selebrasyon? Parigot mo daytan Bunay ka matan. Di ka mauawatan, Sheena. Anya ti kunam Rico? Inawagan nak pa yan itinagan ko. Agpudno ka man kanyak. Adda ka din sa bali abakit mo, Ay, diyan mo ka. Nabambanugak. Umuna ako na maturog. Mabit lang. No. Sika ti maturog iti salas. Siya ti maturog iti silenta. Apay, masapol aya. Wana, ta sigurado nagpipigsan tuman ti urok mon. Narabyan ka lang arudon nagawid, puyaton nakmanan. Anya kay tainiyag mo, Mari Mitch. Nailing ta ka mo te mare. Ay nawaw, nagimasan. Mayat day ti ama ikape mare Sheena. Agyaman naklaunay ata nalagip nak, Mare. Ayun gayam, nagpigsamot ti saong idirabi mare. Mangag ije balay. Kasano, kat narabyan manen anagkawid ti loko, Mare. Anya? Anda ka no, nag-birthday ka trabahuan na. Ay, masansan-samot ti saan nyo apagkinkinawatan iti asawa, mare. Kasanumat nga ben kat managing bubukod, Mare. Bagay na lang ti pampanunutan na sa anak ang maawatan, Mare.
Lumabasak iti paraangan nyo, Nana Susan. Naisi kamot gayam mates balasang kaw. Sa dino ti papanam. Sapay adda nakasupot nga imot mau. Mapan ko man i-deliver ti kamuting order da, Nana. Ay, adda gayam la kumakamutay. Aduan, Nana. Ikanak tuman mo't nga rod iti do akilaw. Sige, Nana. Umay kunto i-deliver inton malam. Ay, wun gayam. Mabalintag sa lutsaw balasang kaw. May papanitian niya, Nana. Sa anak nga minon, anap-napan iti ay andari ko kansina. Sa lutsudak ko maano kumusta da mga tan. Karubam idasan ka day. Ay, una na. Isuna lang, tamasansan nga ruti panagapada. Hapay nga ay. Saan dalaan siguro an eruam iti tunggal maysa, Nana? No daduma, agbinbinog kaw da. Nagado asaan da pagkinkin na awatan. Anya? At damot ti may advice ko kini Marishina no umay iti ayan ko. Ngam sabalin samot no da kayo ti makisarita kadakwada, Nana. Sigurado asaan nakapat yan. Taawan pa'y mat asawa. Mapan kunto pasyaran ti anak tayo ton bigat lakay. Itulod nak to iti ayan dahin ton bigat. Nawaw, andat na pasama kaya bakit? Ay, masansan ka na ti panagapada. Nakadamakam. Ni Mitch akaaruba da mismaw. Ay, sapay anatarimaan ti tricycle. Kasano nga road? Kunak man no impatarimaan maun. Wain, saan pa'y nga rodan alpas? Ibaga maat agawaan da. Emergency da ito'y lakay. Nasken ang makasarita tajay dua. Narigatan. Ang mga nusinan ton ti papananday taasaan da pagkinkin na awatan. No saan ang maagapan. Malawain. Mapangkunto kita ang ti tricycle intun madamdama. Nagluto ka manan, Rico, kat nagluto aklang arudan? Amok madla na sakit tinakam mo kanyak. Di mon pilitan ti agluto no ka. Ay nawaw, sika lang arudan ti inlotwan? Sika pa'y ti kasta? Awan mo iraman dagiti inlutom. Tamo ka mapilpilitan ka. Agsaysayang ka lang iti makan. Uray mo malam, di kanto agluton. Gumatang alat ti sidae ko ni Jirwar. No di mo kayat, di saan laang? Saan kumot nga ipilit kan ka? Sa maysa, adamat ni Brownie, isulatan at ipangipakanak. Ay, kada kang ka? Kirigat na ngamin kan ka, saan mo amawatan ti marikriknak? Aha, kaya si kamait. Nagsasaw ka, kas kalasino a perfecto. Saan ako namangan? Makapawan ganas nga. Sa dino nga iti papanam, agsubli ka ditoy! Ay, inak, ijay ang dananang. Ijay pa ilang ti papanak. Tapno makapagpanunutak iti husto. Diyak maanusan nun ditoy. Sika magayam, Rico, anak kao. Dito yak pa ilang agnaid, nanang. Ay nawaw, anyat napasama kaya. Makauma ti ugali ni bakit ko. Nuada saan nyo ang nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo at... Narigat nga rod, nanang. Ay, diyo amo ti ugali na dayja asina. Ay unay kamot na nanakaw. Kasta talaga, nga mairwam kayon to. Rumbang laang amin alawlawaan nyo ti panakaawat nyo iti tunggal maysa. Basta, dito yak pa ilang agnaid. Awan ano na pride kayo adwa. Awan ti mapasamak. Sinan to ti pagbanagan nyo no kasta laang. Mare, limabas nila kayo mo iti paraangan mi itay. Sa dino ti papanan na. Nagawid iti lugar da, Mare. Anya? Tamakita Ay, una yan, Mare. Narigat ti kasta. No sina ti kayat na, di sina. Sana siyak ti but-but ngan na. Kasano nga inumaamuan dagiti dadakkelyo ti kasta, Mare. Anya nga rod ti maaramidak. No talaga asaan ada kami kini Rico ti paray ti tunggal maysa.
Namukla ang akas to'y ti pagbanagan mi. Sa anak lata ko man anak ikalay sa kinkwana. Saan akas na, Marisina? Agpada kayo laang nga adda pagkamkamalyan kan pagkurkurangan na. Maala pa'y day ta itinasaya at asaritaan. Awan pa'y asawak. Ngam isumat ti maobserbar ko kadagiti kakabsat ko anak ti asawan. Oo. Normal at talaga nga adda ti saan apag kinaawatan dagiti agasawa, mare. Saan arason day ta, tapno ibagam asaan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Puno ka day tinaibagan ni nanang mukhan niya, krikaw. Uwan tatang. Anya ti bagbaga ti asawa maya. Ay, nagadwa reklamo na. No kasta nga agurok da tao. Apo, nagado ti sa una. Diya man mauawatan no niya ti kayat na. Amuyo pa'y. Idi na minsan na nagpakadaak ang marabyanak nga agawid. Okay, kunahan na. Idi nagawid ak. Apo, kasta unay nga ungaanan. Talaga siguro asaan ada kami kanisina tinaituding iti tunggal maysa. Ay, nagagangay na anak kao. Saan mo't mabalin na kanayon asyak ti agad jas tatang? Makapabannog mo't Ay, sikat ti lalakay. No ti panagriknam ka, day tati solusyon ti parikot yaw nga gasawa. Aramay time. Kasta kami mo't ide kaninanang yaw ide kakaskasar may. Ada di mi pagkinaawatan. Ang maala itinasaya at asaritaan. Pudno ka diti na istorya ni tatang kanyak nanang? May papaniti ang nyari ka, anak kao. Ngagap apa kayo mo't ide? Katuan, uray simple abanag. Pagapaan may, nga maurnos may mag. Naimbag man? Ta saan nyo asininaan ti tunggal maysa? Saan mo't nga may nakaskarina, anak kao? Kan saan mo't a third party ti makagapo? Dagiti laeng man simple abanag. Kasmo't laeng iti pagapapaan nyo kinni bakit mo Anya? Aywan gayam. At daginatang ko ijay sintraw. Anya day tananang? Antay isnur kanumag. Ano ngay day ta? Ay katusaram ano kasta maturog ka. Tapno saan ka nga agurog. Narigat nga tapi man ti maturaw. No napig sa ti urok ti kaabay mau. Agpakada akon, tatang. Sigurado ka. Uy, kahit agyaman ang iti pamagbagayo ka ni nanang. Di mo matlalip-lipatan tagkararaga na kao. Ay kano ko di kaduam ni baka mau nga makimisa. Pagbalinan nyo ti Diyos asintraw ti relasyon nyo. Uwan tatang, kasta ti ramidin mi. Ay, mabit lang. Apay magmag na kagagaway. Una, ta saan pa imot anatari maantay tricycle yaw. Malanga ron. Agananad ka anak kao. Ay, pakumusta am to ni Sina Umay kayo to pumasya rin balay. Inton matarimaan ti tricycle yaw, tatang. Muan, umay kami daw. Mangan ka, Enrico lakay. Ay na wow. Nagbanglumot inluto mo na masida bakit? Ha? Ang paiso lakay? Uy, ay na, ado ti makan ko ngayon na po, no kastoy. Saan ako nakagura? Si Kaki Dimit. Saanan bakit? Si Kangay. Mga no kagura na may. Ay, saanan? Naamiris ko matlang dagiti bidot ko. Idi awan kan ang makitkitak dito'y balay. Mabalin ko nga rodon ti maturog iti silit bakit? Adamat kidi ginatang ni nanang nga antay isno. Iso kano ti usarag tapno jak aguro. Sige. Mabalin mo ti maturog iti silid talakay. Ay, uwan gayam. Masapa taman ang maturog ita bakit? Tayin ta makimis sa inton bigat. Ay nawaw. Kaya't kumanday ta na panunot mo lakay. Nabayagan asaan ta na kimismisa. Sa dino tinaggapan nyo kinila kay mo, Marisina.
Domingo ita, Mare. Napan kami nakimisa. Ay nawaw, mayat day taan na panunot yo, Mare. Wan nga rod, Mare. No apay nga italaang manan anapanunot mi ti mapan makimisa. Mabawasan mat siguro ti saan nyo apag kinnaawatan kinilakay mo no kasta, Mare. Wan, Mare. Ket agyaman naklaunay kadagiti pamagbagam kanyak nakatulong mat day jay tapno maamiris ko mat dagiti biddot ko. Nasaya at day Mare. No adda parikot pagsaritaan. Saan aday tamapan mo ibaga, asaan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Ay, nawaw! Normal laeng nga ada ti pagkamalyan kan pagkurangan iti tunggal maysa. Naan-anay nga rod apan nakaawat ti kasapulan, tapno saan a madadael ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Katapay, Peter. Agyaman nak, Elsie. Sumango ka pa'y mang kanyak. Apay ka day? Anya nga tano ipapustiso ka. Saanin? Isungarod asaan ako na nagpapustiso tanangina. Iurnungak Sigurado ka? Wan, siya kon ti makaam mo iti pustisom. Agyaman ang launay, no kasta? Ano samlaang ti aguray ata iurnungak pa'y. Iti kasta ket high quality a pustiso ti paaramid ta. Anya nga Elsie, mapanta ka di manan? Sa dino, friend. Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, iti restaurant a paborito ta apanganan Awan mat kwarta ko ini. Kasanong awan, kano kasusweldo talaang itay? Adda nga min iyor urnungak, friend. Anya man ang data, friend? Ipapustisok man ni Peter. Anya? Sikat ag gastos para iti pustiso ti nobyom, friend? Wanan Intun kwan. Basta, agtipidak pa'y friend. Sika lumapan ka. Alas 10 magtan, Elsie. Saan ka kadingag merienda? Sa anak pa'y amabisin, friend. Ay, una yung tikas ta pa nagtipid mo, friend. Nanginamat nga minti pustiso, akayat ko nga ipaaramid para itinobyo. No may papustisok ni Peter, sigurado arumwarte kinagwapo na. Jak amukan ka, friend. Agnobyo kan agnobya kayo pa'y malaang. Siyempre, kaya't kumat presentable tinobyo ka, si kakit di mat. Apay ngamin asikat imang ipapustiso kan kwana. Agtrabaho mat tapno adda pagpapustiso na. Saan ka diyan ay bagakan ka, saan nakapinilit? Siya, tinagboluntaryo ang naggastos para kenkwana. Kunak matamasapa ka nga umay, Peter. Ay, pasensya na. Traffic mo ngamin. Alas 10 iti agsapa ti appointment mo. No kasta, jak pa'y makapapustiso ita, tanala daw ta. Kinasaritak batkit din ni doktora itay. Imbag ko nam atay manugot nga uray alas 11 kan. Ay, sumurak tangaro din Excited ka din? Siyempre Itapay lang, ma-imagine kunti langam no adda pustisom. Sigurado ama in love ka kanya. Karo no kuha. Sika talaga. Kumusta nga itilakad yung itinobyom, friend? Napanan ti sweldo iti manungal daw, friend.
Manumat ngamin ang ngipin day jay. Kan tay high quality a materialis ti pinili mi, friend. Manungay ti ginastos mo. Mapan at 20,000, friend. Impadalos ko pa yung ngamin ti ngipin na. Ay, nawaw. Nagdakkel mo tanday ta, friend. Okay lang para kanya. Tapara mo't iti tao nga ay ayatek. Ay, talagang agsakripisyo ka para lang ni Peter. Ay, syempre napatugjay tao kanyak, friend. Ti kayat ko, presentable akit kitaan. Saan nga amin anobya ket kasta? Jeda duma, isuda ti agdawat iti kwarta kadagiti nobyo da. Ngamsi ka, ay nakasagana kang aggastos para iti nobyo. Talaga akas tano ay ayatam ti may sa atao ko ini. Aramidam ti amin para kenkwana. Kalay sa laangan ti kurang, friend. Dumteng to ka di, friend. Isuot mo ti postisong, Peter, tapitsuran ka. Nakababain, mate. Alakit din. Isuot mo. Sigurado arumwarte kinagwapom no ko, Ita. Kunak to, matabagbagay mo. Umisam ka man nakastoy. Ha? Alan ata pitsuran ka. Agbilang May isa, dua, talo. Smile. Ay na, talaga abagay mo. Ha? Ay, kita man ta picture ko. Makitam day ta. Rimwarte kinagwapom. Ay na, agyaman ako na Elsie, ha? Dakil sapay tinagastos mo. Di mon salod-sudin naman, no. Si pupuso mo't day ta. Adakon, Manang Rina. Ay nawaw, umisam ka man. Kastoy ka di, Manang? Na, adamot tan pustisom, nasilang pay. Kunak man no awan kwartam. Ni Elsie ano biyak tinaggastos para iti postiso, Manang? Anya? Ay sos di ka lamabain itinubyam. Iso pa yan tinang ipapustiso kan ka. Iso mo tinagboluntaryo? Diyak mo't pinilit? Sapay kasla nangin at ikas tapustiso. Nangina talaga, Manang. Nakita ti inyawat ni Elsie a kwarta ay dinagbayad kahit sagsasangaribo ka. Una yan. Ay, kita makanig silsiling ti postisok, Manang. Anyang iti makunam. Madlaw ang inginain. Sana ya. Ay, nakita mo ka din, Rina, anak ko. Ti anya, nanang. Tinasilang nga pustiso ni Peter nga ading mo, Idi pa'y kalmanday ta, nanang. Kakit-kitak laang itay ka. Sa dino nga'y tinangalan na iti kwarta na pinagbayad na iti dayjay apustiso na. Awan ti ginastos na, nanang. Ay, nawaw. Kasano nga rod anak ka papustiso no awang gastos na? Ti manugang yutubi ni Elsie tinaggastos para itinasilang apustiso ni Peter, nanang. Anya? Wen, pangalaan ko mangay ni Peter ti kwartana, kat manulaang matipurdiya na, nanang. Tila nagpain matan. Tinubyan na tinaggastos para iti pustiso na. Ay, nawaw. Ni Elsie kano tinagboluntaryo, nanang. Ay, uray, nakababain lata. Sikamat ganti sumungat, Peter. Uy, mayati sa may ta. Dandan di ka mo nabigbigain. Anya nga pare. Intaman iti inuman. Nakanayon apapapananta. Napayagan na di tanap na panpards. Ita, kaya't mo man ang timapan. Kunak man no agong itinubiyam. Ay nawaw. Apay ngamin nga ibagatakan ko na. Ay, secret only. Intalag shot mo ta. Sige Ada kwartak dito Umanay da ito'y apag-shot ta, pards. Sige, urayan na karod, tagpulisak pare.
adi ka makaisam dita, Elsie. Saan mo't ngamin replyan ni Peter dagiti text ko na, friend? Saan ko pa yan kontak? Amang ano nalobat ti cellphone na Sa balit yung parparik na kanyak, friend. Ay na, friend. Relax ka lang ka di. Ag-textukan ka. Kasano nga road, no adagaya mo sa bali apag bisbisian na. Di ko nam kanyak kat mapagtalkan a tao ni Peter, friend. When ngam edi awan pa'y pustiso na, friend. Ngam itatana ka pa pustison, amangan mat no adun tiag gusto ken kwa na. Kita ato'y ladawan na. Ay nawaw, nagwapo matan. Dayta nga rod, friend. Ang relax ka laang ka di, friend. Busy laang dayta. Iso asaan na ka mariplayan. Ayun gayam. Amangan no kayat mo ti sumurot kada kami inton madamdam ha? No inuman man ang ti papanan niyo. Paspay laang, friend. Kaslat damat birbiro kang pare Peter. Abay ngay, Jack mo ton makita ni Lovely. Ni Lovely ka na yun asubla-subliam dito yung inuman. Oh, awanin! Addan iji Manila, paray! Hanggang, sana pa alay na. Nagado dito babaya pagpilyan. Oh, makita mo ni? Aduda dito eh. Addan nobyam. Amangan no nalipatam dayta, paray. Saan mo ta? Ano kasta ron? Payamon na giti babae. Narigat no mamuan ni Elsie ngay meta dito eh. Iti kastoy alangak ita, pare Mario. Sigurado asaan dan ang ma-turn off kanya. Kompleto tingipin ko. Saan ako nabungal? Di nakiramraman iti day takalukom ha. Ti plano ta. Kat umay talagi nam dito iti arak. Saan nga agbabae? Anya tira aramidam dito inuman, Peter. Ay kwa, sigamat gaham, Queenie. Kan, asino tay babae akain-in narakop mo itay Sigagit di mat. Gayam ko laday jay. Oo, gayam mo lang. Kaano nakitak nga inagkan na ka. Anya? Ay, Iso matlagayam anak ko na ni Elsie. Adi mo replyan. Adda kagayam dito inuman. Tidakas na pa'y. Adda sa bali akain-in narakop mo. Kwa, awan day jay. Sigagit di mat, Queenie. Uray anya pa'y tibagbagam. Masiguradok ababaim day jay, Peter. Saan mo abagay ti Peter anagan mo? Ay, pangasim ah. Tadi may bagbaga ka ni Elsie. Noon niya tinakitam. Sigurado aguraan nak day jay. Sino di ba ba kinasarita may tayo, Peter? Ay, agawitan, Mario. Ay, nawaw. Dito pa'y naibusti arak. Hindi mo kaya't mo ti agawid. Ay, madi nga ro tirignak. Ay, nawaw. Sino nga may gibabaya kinasarita maya? Ni nga rod, Queenie. Best friend ni Elsie. Ay, naspak kan, Peter. Ay, umuna ako nga agawid. Sumarunukan ton. Napay pailaan na pan kapailang iti ayan day dya, babae. Nakitak ni Peter ijay inuman idikalman, Elsie. Anya? Iso asaan na replyan dagiti text mo, tadda sa bali a babae akain-in narakop na ijay inuman. Sana pudno dayta, friend. Kita am dayto aladawan, oh. Ni Peter dayta, saan ka di? Ngagpaiso. Kabisadok dayta t-shirt. Dayta matin regalo ken kwa na idi Christmas. Ita, mamatikan kanya. Agsagana dayta, Peter. Rumor ka dita! Sangunak! Peter! Tadi nga iskandalo, Elsie. Anya ti kayat asawon da ito'y aladawan, ha? Adda sa bali akain inarakop mo? Kuha, agpalawaga ka. Pangasim tagkalma ka, ha? Talagang agburburag tinarakan ka! No mukla ang akasta ti aramidam! Sa anak ko man anagparamid iti pustisom! Tangiwat mo, ha? Mangagdagiti ka ba? Di ka laagbay ni tikas tangar aramidam, Peter! Agbalik talatan!
Sana di nakibreak. Maasi ka kadima. Ngam sakbay nga break ta. Ikatam day tapos tisom. Ay, unay kamatan. Ikatam day tapos tisom ta isubim kanyak. Di mo orayan at anglan ka dita. Pinapustiso ka lang. Timurad kamatan nga babae. Ni, agkalkalingatan ka, my friend. Kan, pustiso mo tainig ka, ma'am. Ha, di mo ibaga ati pustiso ni Peter dayta, friend. Iso at talaga, friend. Inala kun Ay sus, awanin ati pogi points na no inalam ti pustiso na. Nangina ti gastos ko iti dayto apostiso, friend. Naglalaingan nga iday ja, Peter. Anum nga rod nga dayta, friend. Kompleto matingipon mo. Di mo matlaang mausar. Pang-display lata, ano iso? Anya! No kaano mata pinapostisok day ja, Peter? Santo nagbabae. Kita ano, anya ti maaramidan pa iti babae na ita nga awanan ti na sila nga postiso na. Anya ti sangsangitan ni Peter, nanang? Ay na, in-break ka na, tinobya na. Ay nawaw, apay ka no? Tinangag ko itay. Ada ka no sa bali a babae aka inarakop na ija inuman idirabe ay. Anya? Kasta una iti ungat ni Elsie itay. Siya naklang arimuarta ang mga lumayraman nakiti ungat na. Ay kat oray siyak matpiman ano kasta tinubyok nanang. Aglalaok agura kan sakit tinakam talaga ti marik na. Pagraman ti pustiso ni Peter. Inala na maula ang sakbay apimanaw. Anya? Agsardeng ka man dita si ka Peter. Anya pa'y lang ti sangit-sangitam dita. Awanahin manang Rina. Imbreak na ko ni Elsie. Gumgunam Ay, nawaw. Kaslasan tamad nga, kamsat magsauga. Agkabsat tangag paiso. Ngam saan ko akanunungan day takalukwam. Adda nga rudan ni Elsie, agsapol ka pa'y laang iti sabalan. Yang aron di ramid kay manang. Inalan na pa iti pustiso nga indad na. Ang mga nun, desidido na makibreak ka niya. Padasam ti mapan iti ayanda numapakawan na kapay. No saan, kasta talaga ti biyag. Basol mo matlang, no apay nga imbreak na ka. Babae pa more! Ay, nawaw! Rumbang nalaang ang makontento ka iti maysa. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.